Thank you, Madam Minister. Mr. Minister. Thank you. Good afternoon. On behalf of President Paul Kagame and the government of Rwanda, mu izina rya Perezida Paul Kagame ndashimira Trump wagize uruhare mu gutuma habaho ibiganiro bizima biganisha ku gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo, ari nabyo byaganishije ku isinywa ry'amasezerano. And I commend the positive role played by Senior Advisor Masad Boulos and his team and other officials in the significant progress achieved thus far. Today, we are talking about the real issues, the root causes that must be addressed. Ni ingenzi ko tuganira ku kubaka ubukungu bw'akarere buhuza ibihugu byacu hamwe n'abashoramari b'Abanyamerika. Intego yacu ni ukugira akarere gatekanye kazira ubuhezanguni bushingiye ku moko kandi kayobowe neza. Our countries, including with American private sector investment. Our goal is a secure region free of violent ethnic extremism, which is well governed. Working together, our region can be an engine of prosperity for all our people. Intego yacu ni ukugira akarere gatekanye kazira ubuhezanguni bushingiye ku moko kandi kayobowe neza. Mu gihe haba hariho imikoranire myiza byaganisha ku iterambere ry'abaturage n'uburumbuke bw'umugabane wa Afurika muri rusange. Facilitated by the state of Qatar, where we have seen important breakthroughs in recent days. Our common aim is to conclude a comprehensive peace agreement as soon as possible. But there are no shortcuts or quick fixes. And we have to do the hard work to get it done right. Amasezerano yasinywe ni urugendo ruganisha ku masezerano y'amahoro arambye, ndetse kandi nshyigikiye gahunda y'ibiganiro byagizwemo uruhare na EAC na SADC hamwe na Qatar. Intumbero yacu ni ukugera ku masezerano y'amahoro mu gihe cya vuba. Nta nzira y'ubusamo, tugomba gukora ibikomeye tugakemura ibibazo mu buryo bwa nyabwo rimwe rizima. Of the Democratic Republic of the Congo and the government of the Republic of Rwanda. This declaration commits the parties to mutual recognition of sovereignty and territorial integrity, addressing security concerns, promoting regional economic integration, facilitating the return of displaced persons, supporting MONUSCO, and drafting a peace agreement. Ni ingenzi kuba ndi kumwe na bagenzi banjye ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu kugaragaza intangiriro y'ubushake bwo kugirana ibiganiro kugira ngo hashakwe igisubizo. Ntewe ishema rero no kuba nkorana na Perezida Trump urajwe inshinga no kwimakaza amahoro ku isi kandi akagira ishingiro rya byose. To further our existing partnerships and foster win-win outcomes for all. Today marks not an end but a beginning, a necessary. Uyu munsi ni intambwe ikomeye, ni intangiriro ariko ntabwo ari iherezo. No gushaka uburyo tugarura amahoro, ariko rero hari ibibazo by'umutekano igoma ndetse n'ahandi. Gusa ikihutirwa ni ukurengera uburenganzira bwa muntu. Iki ni ikimenyetso no guhamya yuko dushaka amahoro. This initiative is Kuri not twebwe
It is human. ikihutirwa ni ukurengera We uburenganzira sign bwa this muntu. declaration of principles not as a symbolic gesture, Gusinya but as a amahame political ni commitment. ikimenyetso A reaffirmation of principles enshrined no in guhamya international law, yuko and most recently dushaka echoed in amahoro. the UN Security Council Resolution 2773. mu minsi yashize akanama k'umuryango w'abibumbye kemeje icyemezo 2023 kigamije amahoro bijyanye no ko ingabo z'amahanga ziva muri kiriya gihugu. Wenda babahagaritse aho ngaho Gloria, uwo ni Tereza Kayikwamba Wagner wavugaga yuko aya masezerano ari ingenzi cyane ku gihugu cye kuko aratanga imirongo migari y'ibigomba gukorwa, arashimangira iby'akanama k'umuryango w'abibumbye kafashe icyemezo 2023 kigamije amahoro muri Congo, harimo ku ingabo z'amahanga muri kiriya gihugu zitaha. Cyakora ntabwo yavuze izo arizo, ariko anavuga ko ari amasezerano azafasha cyane cyane kurengera uburenganzira bwa muntu, abantu wenda badafite umutekano batamerewe neza. Ariko na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe we yibanze cyane cyane ko ari amasezerano asubiza ibibazo nyabyo. Reka wenda mwumve Nduhungirehe icyo atangira avuga. Today we are talking about the real issues. Uyu munsi turavuga ibibazo nyabyo, umuzi w'ikibazo, to achieve a lasting peace in our hagamijwe kugera ku mahoro arambye. First and foremost, security. Mbere na mbere ikintu cy'ishingiro tuvuga ni umutekano no gucyura In impunzi. addition, and very Byongeye kandi, importantly, we are discussing how to build new regional economic turaganira chains uko twagarura amahoro mu karere our countries, hagati including with American y'igihugu private cyacu sector ndetse n'uburyo twakorana n'abikorera bo muri Amerika. is a secure region. Icyo duharanira ni uko akarere kaba gafite amahoro, katarangwamo amakimbirane n'urugomo. Working together, our region can be an dukoreye hamwe akarere kacu gashobora kuba inkomoko y'amahirwe n'ishya n'ihirwe ku isi. The declaration of principles opens the door. Gutangaza aya mahame shingiro birafungura imiryango ibigomba gukorwa kugira ngo tugere ku mahoro, birinjira mu murongo mugari w'ibyatangijwe na Afurika ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umuryango w'ubukungu w'amajyepfo hagamijwe gushaka amahoro, ndetse n'ibiganiro byabereye i Doha muri Qatar. Wenda Gloria twaba tugarukiye aho ngaho abantu barumva icyo yavugaga. Muri rusange rero ayo masezerano abantu benshi batangiye bavuga tese akubiyemo iki, ariko muri rusange ni amasezerano yiswe declaration of principles, cyangwa se ni ukugira amahame mwumvikanaho y'ibindi bigomba kuzakurikira izindi ntambwe zizaterwa mu gushaka amahoro. Urakoze cyane Kagabo, ariko wabikomojeho ndetse twanabiribaga mu mashusho. Kuki aya masezerano yasinyiwe muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Nagira ngo mbwire Gloria ko aya masezerano asinywe nyuma y'ibindi byageragejwe byo gushaka uburyo hakungwa mbere na mbere u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo. Uribuka ibiganiro bya Rwanda bitagize icyo bitanga mu by'ukuri, ariko uribuka n'ibyumvikanywe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'ubukungu w'amajyepfo, ndetse n'ibiganiro bimaze iminsi bibera muri Qatar hagamijwe gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Ariko icyo twakibandaho cyane ni uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushaka uburyo amahoro yaboneka muri aka gace. Mu minsi ishize intumwa cyangwa se umujyanama wo ku rwego rwo hejuru ushinzwe Afurika wa Perezida Donald Trump, Dr. Masad Boulos, yaje mu karere, yagiye muri Repubulika Demokarasi ya Congo, yagiye mu bindi bigo byo mu karere, aza no mu Rwanda abona n'abakuru b'ibihugu. Tariki 8 nibwo yari hano mu Rwanda, yavuze yuko rero Amerika ishaka yuko kano karere gatekana kugira ngo bifungurire amahoro ishoramari. Bije binakurikira ko nanone nibo wakurikiye iduha muri Qatar, Paul Kagame and the government of Rwanda. I want to start by thanking President Donald Trump for enabling a real change in the conversation on how to resolve the situation in the Eastern Democratic Republic of Congo, leading to the signing of the Declaration of Principles today. I thank Secretary Marco Rubio and the United States government for hosting us, and I commend the positive role played by Senior Advisor Masad Boulos and his team and other officials in the significant progress achieved thus far. Today, we are talking about the real issues, the root causes that must be addressed to achieve a lasting peace in our region. Those include, first and foremost, security, as well as the return of refugees. In addition, and very importantly, we are discussing how to build new regional economic value chains that link our countries, including with American private sector investment. Our goal is a secure region free of violent ethnic extremism, which is well governed. Working together, our region can be an engine of prosperity for all our peoples, and indeed Africa as a whole. The Declaration of Principles opens the door to a definitive peace agreement, giving fresh impetus to ongoing efforts
of the Africa-led process under the East African Community and Southern African Development Community, as well as the Doha track, facilitated by the State of Qatar, where we have seen important breakthroughs in recent days. Our common aim is to conclude a comprehensive peace agreement as soon as possible. But there are no shortcuts or quick fixes, and we have to do the hard work to get it done right once and for all. Rwanda is committed, and we are ready to continue working together with all the partners in of this initiative. I thank you all. Thank you. All right. There he is. Secretary Rubio is signing as a witness the Declaration of Principles between the government of the Democratic Republic of the Congo and the government of the Republic of Rwanda. This declaration commits the parties to mutual recognition of sovereignty and territorial integrity, addressing security concerns, promoting regional economic integration, facilitating the return of displaced persons, supporting MONUSCO, and drafting a peace agreement. These are serious commitments from each side. The Secretary's presence here today as a witness signifies the importance the United States places on resolving this conflict to ensure both countries and their people prosper. We're looking forward to working with both sides to further our existing partnerships and foster win-win outcomes for all. Perfect. Thank you. Thank you.